jangan break malam mesti pilih tu dia sesi kepada. Asli. Konanya kai pan kan. Kono na may species bihut. Upiti na kapangbar ka na may kali. Kali pulo na bang nang check up komunal alam ni. Asli. Konanya kai man kelang sila tadi ini tak kai man kelang sila ini emergency support tadi. Kalau bang tu ini cibi naik. Patutnya ke pemalam ini tu naik mangala lahelo. We should learn from the eagle. Eagle bolte bomu. We should learn from the eagle. Bomu kan cari damai ini. Kalau soalan kan sih tidak pada. Bomu kan kopi pasti tu cari damai pula. Bomu, the eagle, he does not find the snake on the ground. Bomu ke komen tu neta huru yang kan longe thake cedak de. The eagle, they always change their strategy to fight the eagle. Nalle tu huru kan bomu cedak tu kebom mar sila. Tanggung kebom le. Antara huru ke as a snake, when you look at a snake, a poison snake. Api kita tanah huru nalle tu longe thake tu ke intact big menjadi. The snake become very strong when they are in the ground. Now to make him big, to make weak to the snake, the eagle they use a tactic. Pasal malu tu keklan kan, latung bomu tu nanti, naswa puru yang ne project wan songkot nanti. And when the eagle took the snake in the sky, the snake become what? It become powerless. The snake has no stamina, and it become what? It become very weak. Guru yang panjang sih, bomu tu ansong pun bomu tu, longle tadi kelihatan praktik macam ni, macam ni kelihatan praktik. Maka mereka bilang kaklum na praktik. Sita asal guru yang pan, bomu tu net check, lo kelihatan ansong pun lo kelihatan kita jepang kan, asal guru yang ajak kok. It has no stamina, it has no power. Lahir tu bomu mereka cari tu lagi. Lasi, ini tu APSL situ, ini tu leader inside the opposite. We should use a new technique. We should use a new technique to become big for the BJP. BJP kan kecil dali kalau kan ini tu bawa mulung cari tu lagi. Ini tu tangkap poisa lagi ini tu join lagi di BJP mah. We don't have money. We cannot compare with the BJP because they become very strong. They are very strong now, right now, because they have financial power, but we don't have financial power. Nanti tangkap poisa lagi kalau nanti kosong nanti BJP kan itu kecil lagi. Kecil coba cek tempat lah, tak nanti because they have power now. Kalau nanti itu ajak kok, kalau bomu tu mereka boleh mana sorong kok, ajak kok bawa nanti kosong polisi embassy itu BJP adalah itu para kok. Kalau nanti itu malida, kan kecil itu malida itu mana kan? Man to man konten, door to door konten, apa awareness program. Kacing ki kacing pantai, kan? Orang cepat lantai, kacing rap seroi pe. Bahaya dari itu, isi bomu orang mereka cari di baca kong. Tahan. Lasi. The last thing is that, the last point that I want to say is that, non ini tu kita pun away boleh. That our generation should be the last generation to fight for autonomous state. Our generation should be the last generation to fight for autonomous state. Non ini tu mau away, hello apa tu silo hepre kata, kacau somai ya borlo. Kali kalau mana kau nikah baru baru nanti, mau away kau kau kebab mandi sih tu jangan mau nanti lagi tu dia. Nama solat ini ni long kelai lo, ini tu awal kan lo, hepre kata artis really tu lo. And I met a student, a school student from class 10. Student mana saya tahu. Alam lagi class 10 lah. I told him not to join the class. Nak henglang apa je tu? Nak ke politics lo high rally ni kan tu nanti. I told him, what he told me. Alam lagi lo ni mana kan? Sir, I want to join. I want to join the movement because I want our generation should be the last generation to fight for autonomous state. And that strike my heart. Apa soalan saya ni mana kan ini coba. Arta dari kita, kita training dan ngomong. Di mana pun lokal. People mana orang soal handbrake pakai, non itu mau ini lo, apa tu sih? Kita kasih sokong tu. Lalu, masih as a leader we have a responsibility. Ini tu mau hordo, ini tu marah kami celang ni apa. Maka itu asal dapat tanggung jawab. Lalu, masih kali dolan di kali mau bicara apa kan? Masih kau itu yang mana jauh lo, tapi ini siapa
mana jadi lima lah ya, kali itu Elohim sige pak, nakot, kalau suami meeting juga lo belum tante, sampai ada saya start berpikir ada itu kita cekal. Thank you. Iliglum General Secretary Aculam Menethan Apor Alang Lipan Kacuruk Piglo Non Ketom Kotsi Iliglum Vice President Rajesh Tisu Alang Lipan Si Ador Tisu Alam Kethan Diapan Piksihek dan Kethan Dipusi Terima